Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Katawi ke pelong yang mangan wan sene kalong ba. Kamsim juga kamsuk mau kampun bangan sudah tangaying dan film bagi YouTube ia kecing dia punya mah yang kuat kan ban Aimin Sim ya iba Arden iba long ru no yalam jokari bisa benriu iba mi mak kan kuat mata yang iwan kan sini ban Aimin Sim lam i nagal yang kecengi bagi jujur nagal yang tim secara kersane kan dia nak ada bang kersane kan kasupoi senero buat yang perkat bang nak peta kalawe ikut dikti lesai marka pateng kanum ko tahangi kidang pun ke besar sedit tak kadau iwan bandawaru ya hok bangi di benyo kai dak menuru ya ke bangi dawa ba sorkar ka diban pediang bat ka diban sutu kai nakalian sungai ite kadang ba nimbun kai ikum kipat baru ino sosna macam ke kalian ye berbuai hamtan kisah menriu kasi nimbun bersusom kiliti haying hasab di dan kam bermin semadan bandawa ya lah kacang kok nak mentak paten ke sebenarnya nalor kata abangi lagi di kena mikmat ijangi bagian dan assembly mah jadi maki kan kiban ya solve dengan problem nak ba kacang benerang kadawa dia mentah pate ngai ba mudan teman-teman ready tinggi Pak Arden di ketua kedengut di MLA di bala jok di bawan di ba denar kat lembangi di pajak mah kecil berdiri juga kasih relong lain elu di kini ki MLA ki bala ki bangi ngela penjob kinam dan bentalam makan deka bor makan deka penyi dawai ka hok kesulong ba ngidi penan kam kan kita cabi kim penurlang kanya kena ke bang ni kajuba pi je gade benangi ki pajba nomor bade mengi ki pajib iki yang akan mensekam bah ne election ban sawan mah hadin salslam pajba ki di ban sutu no ki perkhat bahano ada mata ka je benriu pat kepateng singi ki sini berbuat